Kahiko ke hado tola da wala tala tutupu lahi e fia he maanga ko ha kupa tua a kua mawhala mui munuine tau whakawhiawhianga whakamanatu whangu fulu e tau he whakahoko e tau a whakatata he maanga. Ko tonga longa e tau tangata ni ko hoko tu ke hao pia foki ni alau tolu mai I whafo I Nisilani poko Australia mui whalu mutu foki. Ke tau whanu mai tau whamatalanga he aho kua whamanatu alau tolu e tau tupuna ne tāmata e tau whakahaoloanga nei, mo ki sia foki e tau hiki-hikianga, mo tau ngahua asihake he maanga. Ke whamanatu aki e aho kua whasiai e lolongo fōu mai maanga, ki he fuisianga he masini fōu foki ki he aho. Koe whakauluanga he taha pepanga hua I lalo hefo he whakaholoanga CCSDP ne kua whamatapatu ke tau whakaholoanga asi hake he maanga ke tau pohala ke he kehe. Ko tau whetako ke he wheua langa paskala ta holi viku he motu ne kamata he mga pukipongi e au whaiumu ke liwa ki mai taha wheua mahuinga ne kua whamahane tau toa he maanga ke whetako ki ai. Toko hongo furu matolu alau tolu kua whakamau hefo e tau hingoa ke watu he langa laulahi he tau paskala ta holi ko tau mountain bikes. Ke he whakahikuanga kua kautu e whata ko hivitongi a poheke ue tula me tahe minisi. Wai paua a tō masi pita ue tula ue minisi, mo tūtolu a tō fua puletama ue tula me whai minisi. Lahi e mawhala he tau wheua ia kai haha ia I whalu ne kua malona e tau paskala ta holi mo naka I whaosi e tau langa paskala. Tako ia ne maunga I he lilifu hakua mua he mawhisi ki he tau wheua nei, tali mai he kamata ko Pope Tahalangi, koe taha e tula whango fulu mawalu e minisi. Ko tau langa paskala he tau whiwhene, ua e fufuata ko lau tori lalo hefa he tolungu fulu mahewa tau tau, ne kautu a hingano lau foli, mo e tau matua mana ia whango fulu ki lunga ne kautu a Susana Tahalangi.
Kua whakau e maanga, mai whanau taki maanga, ha kua whakatupe Pacific Way pa e tau pale lalahi, mai langa Pascala vi koe motu, mai manaki ke whakatumau ke tau ahui mua.